Vulavula fasting. Yeah, hi fasting. Vanhu va nga fasti va fasta hi leyi. Yeah. Vona sekeza waka xinyore tsona munhu. I don't know how to work on this thing anymore. You have to run. Ne? To push up to you. Eh? You have to run. Ne? Ndzela ku roleni. It's been rolling. Ne ku hi khensa muvomi langa n'wetla n'wu teka hi ku na yena mufe a ngo pfuna nchumu wa ri risimu leriwa Irama. hi ri hi khensa hosi yi nga hatla yi n'wu gwimba n'we na yena mufe a ngo kota nchumu risimu leriwa a ri biwa aka funeral yin'wanyana. Okay, I think a ku love mhani a ku love mhani wa cherry ya out yin'wana ni nga ta ka ni nga yi vuli. So we were there hi karhi hi khongotela mfu wethu ku va girlfriend hi lovele mhani. So hi ri mangwave a ni ri mangwave yo tala loko mi ri ku lahleni lani van'wana va kha va lahla dava van'wana va kha va yinana. So I think ka group leyin'wanyana yi ri halawa kambe lo bokisi ri rhelelako ingaku loko ni ya twa endzhaku ka sweswo va ri xisexa xi nga lova laya a ku ri khale xivhayini wa swisisa ende xi siye vamakwenu and then va ri loko xi famba xi siye na n'wana haleni ivi na mhana xoho. So ve ri loko bokisi ra ri kharhela mukhegula la nga teka risimu leriya i mhana xiyisa lexiya instead ya ku yi rila kokwani yi ku hi khensa hosi yi nga hatla yi n'wu teka hi ku na yena mufe a ngo pfuna nchumu. Funniest thing I've ever seen in my life. But anyway, that's not important. I want us to talk about the blessings. Ne? We want to talk about the blessings, fasting, and being human. With these things, we correlate njani. What is loko eri ku hanyeni ehansi ka dyambu under this magogo ability ku vula ka the great Dan Xivuri mahwahwability. Hi vana mhani swi so loko i hlaya bibele yi ri God is the rewarder of those that diligently seek him. When you seek God or when you are diligent in seeking God, swilo leswiwani has got nothing to do with going to church. I nga pfuka nampundzu u hlamba u tinkampfula na hala dyambu ri nga fikeku i ya akerekeni i ba hi ti-perfume to durha i va ku malambani xi pfukini i fika i nghena kerekeni. But if ever you are not diligent in seeking God, a ku na ti-blessings ti nga ta vuton'wini bya wena. Okay, here's the thing. This is how seeking God diligently is. Number one, you need to know the basic rules ta Xikwembu is giving and loving. Swilo swimbirhi swo twala swi ri easy mara sweswo swi tika ngopfu aka daki. Sweswo swi tika ngopfu especially aka Matsonga ma le kaya. Loving and giving. Loko hina hi ri busy hi ya andzeni ka kereke hi fika hi hlangana hi Sunday hi karhi hi pretendelana na vafundhisi va kha va pretenda ehenhla ka pulpit ku va ri ti-holy masters ku ri ku wa ku bansati mpundzu lowuya wa twisisa a nghena kerekeni a ku God is love, let there be peace, ku ri ka njongeni wa yena ku na peace. Loko a pretendelana ndzeni ka kereke hi ndlela liya, God is busy looking at the people who are diligently seeking him. And i vanhu lava wena loko i humaka i ku va na tinyoka because a swi tshami va vo kerekeni wo twa hi loko va ku mani i nyikele muti wa ka mani va nga ri na swakudya mani endle swa so endzeni ka community. I rivala ku it's Jesus himself who said ku ri ni ta mi tsundzuxa siku rin'wanyana ku ri mi ni vona ni karhi ni twa ndlala ivi mi nga ni nyiki swakudya, mi ni vona ni nga mbalangi mi nga ni mbarisi. Yesu la was taking a formation, he was speaking in a parable way mara a teka formation ya xisiwana na ku byela vanhu ku ri this is how you seek me or this is how you seek my Father, loving and giving. Because naxo Xikwembu hi xoxe is a center of love and is a center of giving.
So if you are not like that, arivali mukateko wa to va lumbeta vanhu munhu i ta vona xiyisa xi ri aka nkovana a byaleni i hlamala ku how does he do it? The only solution nga ta yona i ku i na nyoka a nga na nyoka o pfumala mbilu ya mahlwehlwe leyi hi nga yi teka ka mhana wa yena wa twisisa mbilu ya swicele we loko i kula i dyondzisiwe ku muti wa ka manimani i nga hlamuli munhu ka manimani i nga hlamuli munhu. They never taught you the skill or the fundamentals ta vutomi or seeking progress evuton'wini. Hambo hi mani a hi ku voni ku vona loko i tshamini, but if ever you are sitting down i kha i navela munhu swilo swo biha hambo fasta 17 days hi mfo i nge pfuki ku humelerini. Make no mistake, i nga fika mina in pretendela matihlweni, but God knows your heart. And it is in the book of Proverbs 4 verse 23, guard your heart with diligence. Guard your heart with all diligence, because out of it flows the issues of life. Out of your heart flows the issues of life. The issues of life do not flow from marriage walowa wena efamba ku hlantela wona bombisela wona every day. The issues of life do not flow from your job or your pay slip or your salary. The issues of life do not even flow from your pastor lowa dlakuta nga heta tiku hinkwaro hi ku fafazela mfundiso fafazela fa ya mfundisi ti va tiku hinkwaro. The issues of life flow from your heart, your personal heart. What kind of issues are going to flow from that heart? How is God going to reward you? Can I pause? Because is it right? Okay, no, I don't want to. Okay. How this the Bimans, and he does this like a friend during the show. During the show, I'm gonna call combating us to know combating. So the issues of life do not even flow from your marriage. That's what we're talking about. Do you get what I'm saying? So I want to tell you something about Sdagwa. Ita samala ngopfu one day I vona nganga nghena ndzeni ka tilu ivi vo mfundhisa wa ti heleni. You will be very surprised, because God problem was zalwani and Steve imalanga jela ku Christianity is a superior religion that is closer to God. And you need to understand, Kuri, being close to God has got nothing to do with religion. It has got nothing to do with religion. God and then moon xivumbeko xa hina. Let's make a human being in our very own image. He was making his own image in a way yaku. When you were created, you were taking the whole culture ya xikwembu xo ashizangi xiku a endleni mzalwana hi xivumbeko xa hina, a hi endleni n'anga hi xivumbeko xa hina, a hi endleni muapostoli hi xivumbeko xa hina, a hi endleni muzets. No, let's make a human being. You are a human being first before you are a Christian. You are a human being first before you are chayitela ti organic kipundetela chirindeni ka kereke. Before that, you are a human being. What kind of a human being are you? You know, after I maraji ku hangalakini van'wana loko va vulavula ku la ntwana swi vula ku bro ku dona xihlangi. And we have accepted our Davida evurile aku Yehova ni amukerile xiyimo na ti-weakness ta mina. Break me down and make me over. Aku ri hosi Davida Lord. What is it? People are still surprised ku ri how can this guy la a dya na vavasati va vanhu a nga yimbisa na vavasati va vanhu, and still God called him a man after my own heart? Because Xikwembu was ignoring the things that David was doing outside his weaknesses. She languaged the way he was diligent in seeking him. What is this? Mwina ti hustlers mwina mahari ku laveni ka ku humelela avuton'wini. Keep on doing what you're doing. Hina vantima hi dyondzisiwe ku to be an opportunist is wrong. To seek attention is wrong. Attention seeker. Who do you know that is not an attention seeker? Who do you know that is not an opportunist?
You think an opportunity can come, it's something come cutting business. You think munhu wa mali. If you are an artist, let's go unkambo elawa munhu akufuna ku humela. Do you think munhu wa mali anga suka anga tshama kona a tela wena a gawula a go mfo ai fambi na humelisa nyiko wena? You have to seek their attention. There's nothing wrong in seeking attention, boy. There's nothing wrong in being an opportunist. Stuck for yini ku hanya na swana eriswana. As much as nga kupfuni nchumu ku hanya na swifumo ki nga ngheni nchumu ka swona. What is I'm not promoting ku ri iva ice boy. What is this? There's a difference between an ice boy and an opportunist. An opportunist loko a nghena avuton'wini bya vanhu lava nga na mali, he walks in there with a strategy of making it avuton'wini. Learn their ways of accumulating that wealth. What this is. And then that is an opportunist. An ice boy emulangena a genge ya mali with no aim of doing whatever. Just kuvava ngushavele tiveve and everything igrandian. That is an ice boy. And you need to understand, most of the time the ice boy are very smart human beings. They are very smart. And for one vamala, they will never keep you around if you are useless. They will never. And some of these people love mali. Some of these people love mali. You need to understand there is power in spiritual transfusions. My spirit is very powerful. The ice boy total are the smartest human being lava tirhisiwaka hi vanhu va mali ku koka mikateko ya vona a inanini. For example, most of the time moya yi transfusiwa or yi transmitiwa hi timhaka ta mchakutelana. What this is? Va ku byela vafana va mali as an ice boy va ku mfana wa mina zwakala hi ya ba bandi or hi ya ba mjika dance. Kuta chiri timbirhi va hi ri 4 layani va ti fika chiri swivona ku no ti pakile wa swisa tindhawu hinkwato ti grand va ku hayi swihlangi leswi hola ta swi gayela ki 4,000 ntsena maraji zwakala ti lahlini chiri letiyani va ku ku ranga wena maraji i dya yi ta landza na van'wanyana rhangi thotha maraji na khomba ma tivi n'wana mhani nghena hi nyama ivi loko huma hle va mi bombisa a swi tile hina hi mina nga ranga ni ba before va fuwethu va gada kasi they know ku ri the moment ku ranga we i dya a woman is a receiver. Moya wa wena u sala ka n'wansati luya, moya wa wena lagi ta wena mikateko ya wena yi sala laya. Loko wena va yi oka futhi, they are done with you. Have you ever thought ku ri i munhu wa tiplan njhani i nghena mfana i plana swilo but you are lazy to materialize those things? You need to seek God diligently. Therefore, I'm about to die after this video, but it's okay. And keep hustling. Keep loving your wives. Keep loving your women. Because if you don't, no, never make no mistake. Never take it. Please love your women, my faith too. And don't stop. Logo Paul Avutsa. Van vele lavang ele Mesopotamia siswa ab imman langa te ho. You guys were engineers of note. You guys were architects. You guys were full of life. You were hustlers. You loved the woman, but everything has stopped. Imman langa te ho. Who told you to stop hustling? Mfana mina avakuhlekuli imelini ki i plana vutomi bya wena because loko byi inana va ta ku loya Lazarus va ta ku loya n'wana mani plana swa wena mfethu i in silence. Let us call you ku ri i broke, you are this and that, wa twisisa a hi hlangana wena a renkeni i mbale hembe na thayi i khome fayili plana vutomi bya wena i miyerile i ta ku vona i ri pha i humelerini hi ku lumbeta tinyoka a ku zi ku ri na nyoka yi nga la amtirhi n'wina mpfuka mi neke makende mukhukhwini va nyamawu